lay pi baroi pian subhai pi shikaniga tup kubor menta ka janmin. Shopping in sedang tunginya pai shwa shikimat bokongsan. Laraki kasi kerpang ki doktor ringkat bat kapang lessen the mortality of COVID-19. Lapendan buram ya kanong yo jing mintoy kabal shikler jong ka scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana da ka seng BJP ka jilla. Lapan loy ka program ay jing hikay halor ka jing pang COVID-19 na kabenta baro kitanat sarkar ha ka jilla. Bat penken kindon COVID-19 branch manager ka SBI Kleriat lalabo danya ka jingpang hadian balates ha Kleriat. Kikubor ki babanya. Ringkal bay ka ri barok away ka Megalia ru kala rakhe ya ka National Doctors Day lani ka sgi ki doktor banbura me ka jingshakri bat ka jinglen ladi jong ki doktor bat ki nong sumar baro. Haunis nam ka jing rakhe kala long ka bakham ke jingmud namar ka jing sapriang ka klam COVID-19 bat ban ai ka jing roy ka jing shakri jongki ki balatrei mi la bat sngi ban sumar ya ki tu ki bayo ya ka ni ka jing pang COVID-19. Habakren bat ka DD News u consultant surgeon jong ka Woodland Hospital u Dr. F. Rani ulayat ho ka jing rakhe how news nam ka long ka bakham kerpang namar ba ki brio bat kumju ka sarkar ki khmi sha ki doktor bat baro ki tu ki badan benta banya kon persya ka klam COVID-19. Memang yai khamman se khamba shishu ya ki brio bat aba ki wish ni so kemen ka bersim bagi kemen mengenang la bana ha ki sumat khamba ba ten yaki kan ka wangi pek benta khamta ba kawan gane ka pandemic dan ka COVID-19 ki babon hi ki naru ngaliang ka sarkar yang di kipat ki sengru kumbang do ki phai khat ba sini ki doktor nama bangilong ki front runners and ki front lines ha kaliang ka treatment. Lapendan buram ya ka Puja Thapa kanong Songsinong Jogari Bhai District ka Meghalaya kum kanong yo jingmentoy ka ba shiklor na ka scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana hakari. Lapendan buram ya ka Thapa da President ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri umenji rang badu kari Narendra Modi ulakren bat ka lingba ka phone kum kanong yo jingmentoy jong ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Yojana kala yo yang ya kala jingerap hapo kani ka scheme nakabenta ka kot ka khia ka Puja Thapa kala penpau ya ka jingsngongo ya ka swaka pedeng ka bla pentrikam ya kani ka scheme bat kala ong bakum kini ki scheme ka kot ka khia kan ai jingmentoy ya ki baduk basuk hakari. ये हम लोग का सरकार जो मोदी का सरकार है सेकेंड टर्म आया और अभी हम लोग को 1 साल कंप्लीट हुआ सेकेंड टर्म तो ये बीमारी के वजह कोविड के लिए हम लोग इतना प्रोग्राम करने नहीं सकते और हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए फेस मास्क यूज करना है पूरा आप लोग को हाइजीनिक है हाथ धुलाई करना है जब बाहर जाना है तो मास्क एकदम लगाना है और बाजार जाने से कम से कम 6 फीट दूर करना है. Ka Sarkar Meghalaya kalapan long ya ka program ay jing hikay na kabenta na sarkar bapher na kabenta ka jingkala ha ka rukom na kabenta ka jingpang COVID-19. Ka sarkar kalapan trekam ya ka behavior change model lani ka jingkala ha ka rukom le bad banya ringkat bad ka klam COVID-19 ka bakento bansyem yakiway kum kinongra ikibam penidak di isyen jong ka jingpang COVID-19. Kajinglong ka kwat ka kya ha ka rukom pensapriang ya ka pertay barok away kalawan ra ka jingbam tikana bad ka jing sosier ha ka imlang ka salang. Henry hakum kini kipor ka jing bamti kena ka jing sauluwat bat kay kubor hamsaya kibriw kimle kumba ki banle. Kumta hakane laya tayru ikimal banyele persya ikijing iben ikibriw kalong ka waypat kamat kabae kabawdan kam banya kun persya. In fact, which is a small island somewhere deep south which doesn't have a single case. We are proud of the fact that we are the best performing state in the country. But barring these few high-risk groups,
Others are basically safe. So there should be no unnecessary fear and stigma, attached to it. It could happen to any one of us, and we have to have that empathy towards people who have been infected. Branch Manager ke State Bank of India Clariat, Branch ke East Janta Hills District, ubla yokem ya ke jimpang COVID-19 mensi ningkong, ula penken ya ke kendon ha ka baula yad lad bat pendrung kerteng, badru bola pa tes yalade ya ka tes RT-PCR. Uneu Branch Manager ke SBI Uday Bana Guwahati, ulawan lemba Syamegalia lemba ke Bernihat Checkpoint ha ka arpu pratarek ujeleu. Lakin no ru ba umsyam la penrung kerteng ya ladi hendai la syai u bandrung sya ke jela hadien bau la pen I ya ka kot pen itu ya ladi. Habakren bagi nong tok kubor Director Ketenat Kekuat Kekia Dr. Amanwar, ulai itu ba General Manager ke SBI ulawan syakli riad hadien bau la sya pen kenriakam. Ulaku beru ba kedon ke jingbam ya sotu ha ka ketien ka telit ha pedang ki he bagi badan ha bernihat bagi tu ki badan ha shelong. Ulaong baka sorkar kadang kemi banyak halor kini balada don kam kansa ujor daka ijahar persyayu branch manager baula penken yaki kendon. Ka dorbash non tempang ya mo siang kala rai ba anam sya ikinong dia madan bat kinong terwatiar ban syong dia jingde haki footpath neki road surong. Kayau Siap Management Committee kala penlong ke jingalang bat barwa kinong dia dukan, kinong terwatiar bat kinong dia madan hayau Siap kenang ban penbet kat kum ka odd even na ka benta ka jongki. Iba syalai lakin tu ya ka committee jong ka yau beper kibak trekam hapo ka jingpenya jong ka dorba shnong tempang yau mau siang kenang ban yo ya ka jingkesya na ka benta ka ni ka jingtemu. Kesienrat Market Committee kala pendem ru banbu ya ke batmai na ka benta barwa kinong dia madan bat kinong terwatiar hapo kesienrat kompleks kenang bakin syam jing bandi ki mar ki jongki. Begini kinong dah mudah. Walau dia kini share cerita sudah tahu ki but sekarang ko sampai ni ba yoi ba jingkre lang yang kinong condai haki footpath haki surat dengan dia iki bo uang ni bo mai ni bo kendia lagi indai dalam dia itu tahu indai yang kata ni ni kan MD ba sampai kau pasti ni ba percanggung le ya kita jingun ko mo ikan tu kecil. Deputy Inspector General bat PRO jangka BSF UK Nail ulayatu bakani ketenat pahara kaput kadan hadu arpusan teli ki Jakarta penkerpang neki quarantine center balasyam ya barwa kilat kilenti ban sumar ban yada na kajing sapriang kajing pang COVID-19. Ulayatu ruba kat sauteli ki nong muna neki sample balasyam shipauteli ki day ki balates ha Guwahati Transit Camp. Kishipai BSF ne kitu ki bawan pai lawan yalam syaki headquarter bat bu hapo ka jingkerpang. Ulai itu ba arngut naki ki dan hapedeng ka syuti bat kilayo ya kani ka jingpang naki shnong ka jongki. Ki arngut ki weipat ki badyo ya kani ka jingpang ki dan hashlong. Medical Superintendent Dr. AC Bhatwajan ula pentem ba ki belayo ya ka jingkershan na ka sorkar jela bat banyakun ya kani ka jingpang. Kajela Megalia kadan badwa sanpusan ngot ki bayo ya kan ni ke jingpang hakabakat arngot ki dai ki bampat kon. Taken to a particular place in Guwahati where their samples are being collected. After that, BSF Vacuum collects them and bring all these people to our campus. And we keep all these people in a different quarantine center. And after 5-6 days, if we get a report of a particular chap that this sample are found negative or positive, then we place them into hospital. The state government is not counting them because they were tested and they must be in the data of the Assam government. So those who are being tested here and detected positive, state government is counting that. So there is no communication gap. So everyone is maintaining their data. Right. Mentapa inya pechuai ke jinglong jingman ke sun beneng. Ka jingsyet jingkriat hasilong kalong 8.9 degree Celsius hakapor minstep bat katnyo 0.1 degree Celsius hakapor janmit. Ka jingsam ka haw kalong prapaw na kashispa hakapor minstep bat nyo na kashispa hakapor janmit. Ka jinghap slap kalong 0.1 millimeter.
Kasumneng kandum no hasilong bagi jaka bamajan kalaru bandan kajing hap selaba kajing tiet upertan. Syaban penkun inya pai biang sa shisin syakimat bekongsan. Laraki kasi kerpang jong ki doktor ringkat bat kapang lessen the mortality of COVID-19. Lapendan buram ya kanong yajing mentoy kabashiklo jong ka scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana da kaseng BJP ka jela. Lapenlong ya ka program Ajing Hikay halo ka jingpang COVID-19 nakabenta baru kita nat sarkar haka jela. Patpen Ken Kindon COVID-19 branch manager ke SBI Kleriat la baudan ya ke jingpang hadin bala tes hak Kleriat. Parlo ka tungila poy siya bakod jang katup kubor jang imenta ka janmin hadu bina siyang biang bat pila siya kasi haka ju ka por play pi baro.